loves TV. Rwanda is watching. Turabasuje inshuti bakunzi ba Clouds TV tubaha ikaze muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda ayo kuri uyu wa kabiri tariki 20 Nzeri 2016 agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch wasabye abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu hubahwa ibitekerezo bya muntu. Al-Shabaab yigambye igitero cyagabwe ku modoka mu mujyi mukuru wa Somalia Mogadishu ku cyumweru tariki 18 Nzeri kigwamo na general mu ngabo za Somalia witwa Mohamed Lobo Jimar. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abayobozi b'ibihugu 193 kuva ku bami abaperezida n'abaminisitiri b'intebe nibo bahuriye mu kibaya cya Turtle Bay i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye ahagiye kubera inama y'inteko rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye. Mbahaye ikaze mu bice bitandukanye muherereyemo yaba baherereye mu ntara enye zigize u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Hano i Kigali mu Rwanda ni saa moya zimaze kurenga iminota 3 mwanya makuru mu Kinyarwanda bageraho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera isaa moya zuzuye z'umugoroba. Muri studio ndi Rutikanga Paul ugiye kuyabagezaho. Reka tuyahere hanze y'imipaka y'u Rwanda aho muri Kongo ibintu bikomeje kuzamba bitewe n'amatora. Human Rights Watch kabasabye leta kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Reka dukurikire amakuru yo hanze hanyuma turagaruka nandi tubafitiye iya hano mu Rwanda imbere. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch wasabye abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu hubahwa ibitekerezo bya buri muntu. Ubusabe bwa Human Rights Watch buje nyuma y'itangazo rya leta ribuza uwari we wese kwigaragambya ibintu byangamiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kuko ho banateguraga imyigaragambyo igamije kwerekana ko barambiwe n'ubuyobozi buriho. Uyu muryango watangaje ko icyemezo cyafashwe na Perezida Joseph Kabila kizabangamira ukwishyira ukizana kuko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bizaba bihabanye na demokarasi yifuzwa. Umukozi wa Human Rights Watch ku itariki ya 17 Nzeri yaheretse gutabwa muri yombi Kinshasa ubwo yari yitabiriye inama yigaga ku by'amatora ateganyijwe muri icyo gihugu. Manda ya Perezida Kabila biteganyijwe ko izarangira tariki 20 Ukuboza uyu mwaka. Itegeko nshinga ry'iki gihugu rikaba atamwemerera kongera kwiyamamariza indi manda. Kugeza amaginga ya nta kimenyetso na kimwe Perezida Kabila yari yakora kigaragaza ko atazongera kwiyamamariza kuyobora Kongo. Ni mu gihe kandi amatora muri iki gihugu yari ateganyijwe mbere y'uko uyu mwaka urangira. Polisi muri Somalia ni intagondwa za Al-Shabaab batangaje iby'igitero cyagabwe ku modoka mu mujyi umukuru wa Somalia Mogadishu ku cyumweru tariki 18 Nzeri kikagwamo na general mu ngabo za Somalia witwa Mohamed Lobo Jimar waruzwi cyane ku izina rya Gobanle. Umuvugizi w'ingabo mu gace ka Banadiri uwitwa Abdifita Omar Harane yavuze ko General Gobanle yapfuye na bagenzi be bane bari kumwe bagasiga ubuzima mu gitero cyagabwe ku modoka yagendagendaga mu murwa mukuru wa Somalia. Uyu mugeneral Al-Shabaab yakuye ku isi yirwanyije kuva mu mwaka wa 2007. Mu myaka ya 2011 yashyize ingufu mu bitero byo guhashya uyu mutwe ndetse anawirukana mu mujyi mukuru Mogadishu. Mu byo Al-Shabaab igamije harimo no gukuraho ubuyobozi bwa Perezida Hassan Sheikh Mohamud unateganya kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu kuko manda ye iri mu marembera. Amatora y'abagize inteko ishinga amategeko hateganyijwe gutangira tariki 25 Nzeri akarangira tariki 10 z'ukwezi kwa 10 aho hazaba hatorwa abadepite 275 bazaba bagize inteko ishinga amategeko ya Somalia. Tuvuye mu mahanga reka tusubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomeje kugira inama zitandukanye ku munsi w'ejo akaba yaribukije abakuru b'ibihugu bitandukanye kongerera agaciro ubufatanye bakibuka ikoranabuhanga mu guteza imbere umugabane wa Afurika. Reka dukurikire inkuru irambuye hanyuma tugaruke n'andi makuru tubafitiye. Ayobora inama ya gatatu y'ubuyobozi bw'ikigo gikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'intego zigamije iterambere rirambye muri Afurika SDG Center for Africa, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku kamaro ko gukorera hamwe mu guteza imbere umugabane. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho kuri uyu wa mbere tariki 19 Nzeri i New York ahari kubera inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Perezida Kagame yahaye ikaze we wese muri iyi gahunda igamije iterambere rya Afurika. We are very keen to work closely with twiteguye gukorana bya hafi namwe mwese gushaka ubushobozi n'ubushake bukenewe kugira ngo Afurika ibashe kubyaza umusaruro uhagije amasezerano y'ingenzi
abaturage kubigira ibyabo kandi bakabigiramo uruhare, uburinganire, kuzamura ubufatanye n'abikorera, ikoranabuhanga by'umwihariko umurongo mugari wa internet ni ingenzi mu kwihutisha iterambere. Gusa hari na byinshi tugomba gusangira ku buryo bukoreshwa mu guteza imbere imibereho y'abaturage bacu. Turashaka kandi kwigiranaho ku buryo bwagiye buhangwa ndetse n'ibyagezweho mu zindi nzego hamwe n'ibindi bice by'isi. We also want to learn from innovations and successes of other sectors and other parts of the world. Iyi nama yitabiriwe na Perezida Patrice Talon wa Benin, Perezida Philippe Jacinto Nyusi wa Mozambique, Perezida Alpha Conde wa Guinea Conakry, Jeffrey David uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cya Earth Institute muri kaminuza ya Columbia yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'umuherwe Aliko Dangote wo muri Nigeria. Muri iyi nama kandi Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwishimiye kwakira icyicaro cy'icyo kigo kizakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye muri Afurika, aho yavuze ko yiteguye gukorana na bagenzi be kugira ngo ibyemeranyijweho byose bizashyirwe mu bikorwa. Umukuru w'igihugu kandi yanitabiriye inama ku kongerera imbaraga ubufatanye hagamijwe kwihutisha iterambere rishingiye ku buzima bwiza bw'abaturage, yabereye i New York ahateraniye inteko rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye. Umukuru w'igihugu tubibutsa ko ku munsi wo ku cyumweru yagiranye ibiganiro n'abahagarariye inzego zitandukanye, abibutsa umumaro w'ikoranabuhanga, avuga ko ikoranabuhanga ritakemura ibibazo byose isi ifite, ariko nibura hari icyo ryakora mu kongera iterambere. Reka dukurikire iyo nkuru hanyuma turagaruka mu kanya. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wemeje abinyujije kuri Twitter ye ko azitabira inama y'inteko rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku cyumweru yayoboye inama ya komisiyo y'umurongo mugari wa internet mu iterambere rirambye yabereye mu mujyi wa New York. Abayobozi b'ibihugu 193 kuva ku bami, abaperezida n'abaminisitiri b'intebe nibo bahuriye mu kibaya cya Turtle Bay i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Biteganyijwe ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakira indahiro ya perezida w'inteko rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye, umunyafuji Peter Thompson watowe muri Kamena asimbuye Mogens Lykketoft ukomoka muri Denmark wayoboye inteko rusange ya 70. Iyi nama kandi ni ya nyuma kuri Perezida Barack Obama usoza manda ya kabiri nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuri Ban Ki-moon uzasoza imyaka 10 nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kuwa 31 Ukuboza. Ubwo yari mu nama ya komisiyo y'umurongo mugari wa internet mu iterambere rirambye, Perezida Kagame yagaragarije isi ko ibibazo ifite byose bitazakemurwa n'umurongo mugari, gusa ko hari uruhare runini ufite mu kwihutisha iterambere. The global goals provide both a useful framework and also the opportunity to raise our focus beyond connecting people. Intego zagutse isi yihaye ziratanga amahirwe yo kureba kure. Nyuma yo guhuza abantu gusa, turebe ku guhanga uduya guhindura imibereho n'ubukungu. Umurongo mugari ntabwo wakemura ibibazo byose, ariko ushobora gufasha mu kwihutisha ibikorwa mu kurenga imbogamizi zigamira iterambere ry'isi. Towards innovation, transformation and growth. Intego isi ifite zigaragaza ko bitarenze mu mwaka wa 2030 hazaba hariho uburezi buteye imbere, amazi meza n'isukura. Iyi komisiyo y'umurongo mugari ihamya ko ishobora kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyo mihigo ishamikiye ku ntego z'iterambere rirambye SDGs. Nubwo ITU ivuga ko mu mpera za 2016 ku isi hazaba hari abantu bagera kuri miliyari 3.5 bakoresha internet, gusa ko igihangayikishije ari abandi miliyari 3.9 izaba itarageraho. Perezida Paul Kagame kandi yategerejwe muri kaminuza ya Yale iherereye mu mujyi wa New Haven muri leta ya Connecticut, aho azatanga ikiganiro ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 20 Nzeri. Tariki 24 Nzeri kandi Perezida Kagame ahure n'abanyarwanda muri hoteli ya Marriott Marquis iri mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California muri Rwanda Cultural Day, aho azahuriramo n'abanyarwanda n'inshuti zabo bagasangira ku ndangagaciro n'umuco nyarwanda. Tuvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tunyarukire no mu murenge wa Kanyinya, aho umuryango FPR wiga ko ugiye kuzamura ubuhinzi mu rwego rwo guhaza abaturage mu bijyanye n'ibiribwa. Ni nako kandi wahize ko ugiye
kurema imirimo ibihumbi kugeza mu mwaka wa 2017 iyo mirimo ikazaba yamaze gutangwa aho murenge wa Kanyinya. Reka ibindi kuri inkuru ijyanye na FPR tubibaze Tase Biziyaremye. Mwasobanutse kandi bashoboye bituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu ni kuri iki cyumweru ubwo inteko rusange y'umuryango wa FPR yateranaga mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyarugenge hagamijwe kugaragaza ibyagezweho mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2015-2016 ariko kandi abayobozi bagahigira imbere y'abanyamuryango ba FPR inkotanyi bizagerwaho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2016-2017 mu murenge wa Kanyinya umuryango wa FPR inkotanyi wageze kuri byinshi haba mu buhinzi n'ubworozi mu miturire ndetse no mu buzima. Umuryango ukaba warawubakiye ikigo nderabuzima cya Kanyinya ariko kandi hakaba hari kubakwa n'ishuri rizajya ryigisha amasomo y'imingiro bikazatuma hahangwa imirimo igera ku gihumbi muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2016-2017. ubwo ubuyobozi bwa FPR bwahigaga ibizagerwaho bwagarutse ku musaruro w'ubuhinzi aho umuryango uzagira uruhare mu kuzamura. Niyo mugabo Denis umuyobozi wa FPR mu murenge wa Kanyinya akaba avuga ko ibi bizagerwaho ku bufatanye n'abanyamuryango bose. Kigamijwe no kugira ngo tugire umusaruro mwinshi kuri hegitari. Ibyo rero birasaba yuko abaturage abanyamuryango bacu bahinga imbuto igendanye ntibahinge imbuto babonye yose bagafumbiza ifumbire ari n'imborera ari n'imvaruganda ndetse hakabaho no gukurikirana igikorwa cy'ubuhinzi kandi bagahingira ku gihe ndetse bari abantu bahuguriwe iby'ubuhinzi bakaba hafi y'abaturage kugira ngo bakurikire umusaruro twifuza uzaboneke. Bamwe mu banyamuryango ba FPR inkotanyi bataraje ko ibyahizwe byose bizagerwaho n'ibitabira ibikorwa byose by'umuryango wa FPR inkotanyi ariko kandi bagahingira ku gihe kugira ngo uyu musaruro bahize uzagerwaho 100%. Uruhare abaturage nkatwe dutuye hano mu murenge wa Kanyinya twifuza kugeraho kwitabira ibyo bikorwa tukahingira ku gihe kugira ngo tuzabashe kugera kuri rwe nibyo dufite ikipe bashizeho zitanga ifumbire mvaruganda dufite n'abakanguramaga b'ubuhinzi bashizeho ifumbire y'imborera abo rero n'abantu bazadufasha kugira ngo ziratoni nta shiti tuzaziba. Vedaste Nsabimana umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'ibikorwa by'iterambere mu karere ka Nyarugenge yavuze ko bagiye gufasha umurenge wa Kanyinya kuzashyira mu bikorwa umuhigo w'ubuhinzi bakazabagezaho ifumbire ndetse n'imbuto ku gihe muri gahunda ya nkunganire muhinzi. Ariko harimo gahunda bita nkunganire muhinzi. Iyo gahunda rero muri uyu murenge wa Kanyinya naho irahari aho ubuyobozi bw'umurenge bwahurije hamwe abahinzi mu itsinda ry'abantu 15 tukabakorera kontara iyo bita twigire muhinzi ari nayo bajya gufatiraho ayo mafumbire. Dusaba umuremyi Innocent Munyamabanga Nshingwabikorwa bw'umurenge wa Kanyinya avuga ko umuhigo w'ubuhinzi uzagerwaho binyuze muri gahunda ya twigire muhinzi ndetse no guhugura abahindukanye ariko kandi hashimangira ko abanyamuryango ba FPR muri uyu murenge wa Kanyinya bakuriye gufatanya n'ubuyobozi gushyira mu bikorwa gahunda za leta. B'umurenge wa Kanyinya barasabwa kugira ngo bakorere hamwe nk'ikipe kandi bumve inama bagebwa n'ubuyobozi. Ikindi noneho nuko tugomba no gushaka uburyo twakumva gahunda za leta tukazumva kimwe nk'abaturage batuye umurenge kugira ngo ibyo twabahigiye hangaha nk'imihigo kandi iyi mihigo bumve ko atari imihigo y'urwego ahubwo ari imihigo yabo nabo bahaniye kugira ngo bazayishyire mu bikorwa. Imibare igaragazwa n'umuryango wa FPR inkotanyi yerekana ko umuryango wakoze ubuvugizi maze mu mwaka wa 2015-2016 umusaruro ukagera kuri toni 4 n'ibiro 100 z'ibigori naho ibishyimbo bikagera kuri toni 1 n'ibiro 800 kuri hegitari ndetse inka 205 zigaterwa intanga. Mu gihe biteganyijwe ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2016-2017 ibigori bizahingwa kuri hegitari 700 buri hegitari ikazasarurwaho toni 2 naho ibishyimbo bikazahingwa kuri hegitari 750 toni 4 zikazasarurwa kuri buri hegitari. Mu rwego rwo guteza imbere imirimo itegamiye ku buhinzi umuryango FPR inkotanyi mu murenge wa Kanyinya wahize ko hazaterwa inkunga koperative 30 muri gahunda yagira ubucuruzi ndetse n'urubyiruko 60 rukabona ibikoresho byo kwihangira imirimo. Ibi bikazatuma na gahunda yo guhanga imirimo nibura 1000 mu murenge wa Kanyinya ugerwaho 100%. Bizana Ntashye, Clouds TV i Kigali.
Reka mbashimire mwese twabanye muri gahunda y'amakuru kuri Clouds TV, mbibutsa ko ibageraho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya zuzuye z'umugoroba. Ni naha rero tuyasoreje, ariko kuba tutatangiranye reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch wasabye abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibitekerezo bya muntu. Al-Shabaab yigambye igitero cyagabwe ku modoka mu mujyi mukuru wa Somalia Mogadishu ku cyumweru tariki 18 Nzeri kigwamo na general mu ngabo za Somalia witwa Mohamed Lobo Jimar. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abayobozi b'ibihugu 193 kuva ku bami abaperezida n'abaminisitiri b'intebe bahuriye mu kibaya cya Turtle Bay i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye ahagiye kubera inama y'inteko rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye. Mbararikire hindi gahunda nk'iyi y'amakuru ku munsi w'ejo saa moya zuzuye z'umugoroba, gusa kubo batabashe kuyakurikira bibutse kasubira mu ku munsi ukurikiyeho ku isaha ya 3 z'igitondo. Mbararikire n'ibindi biganiro bitandukanye Clouds TV yabateguriye birimo The Profile ku isaha ya 2 na The Game On ku isaha ya 3, aho muza kuba muri kumwe na Muramira Regis ndetse na Kabera Fils. Mbifurize rero umugoroba mwiza, naho ubundi tuzasubire ku munsi w'ejo. Bye bye, mugire ibihe byiza. Clouds TV. Rwanda is watching.